kunento ke la engizoyicacisa engicabanga ukuthi abanye bethu sebeyizwile kaningi mhlambe noma ingacaciki kahle. Njengoba ke ngamunye sikhona la emhlabeni, into ke ecashile noma engibona ngathi iyimfihlo noma isasidida kancane ukuthi yini kahle esizele la emhlabeni. More than anything into ekuyiyona ebalulekile ekumele siyiqonde futhi senze sure ukuthi si-investor ikhathi zethu kuyona ulwazi. Ukuqoqa ulwazi ulona oluyisikhiye seminye imihlaba, ngoba iminingi imihlaba ekhona ngaphandle kwalo esikubona thina. Umhlaba nje osimple, umhlaba wamathongo la esithi masamba sihlangane nemindeni yethu sesingasekho enyameni, sesiwumoya. Ngeke ngiwabaleke amanye awo ama-dimensions noma ama-realms akhona la. Socela nje kule esimple. So ungena kanjani-ke lapho njengoba uzwa nje kuthiwa abantu bayabuyiswa kunento abayibiza nge-reincarnation? Abantu uma bengenzanga kahle bayabuyiswa. Ungenzike kahle kwabantu kusuke kudalwa ulwazi. Uma usuke unolwazi ayikho into oyoyenza eyobe ingahambisani nemigomo nemibandela yokuphila kulomhlaba esikuwona. So into esishaya kakhulu thina sesike sishawa ulwazi. Ake ngibeke nje isilinganiso la. Abona uma uba nenhliziyo embi uqala ukuthakatha. Angithi ukuthakatha kuqala emehlweni, uyabona, bese inhliziyo yakho iyafisa okomunye umuntu. Mase ukufisile komunye umuntu so uthatha njengokuthi sekuwokwakho. So ilapho ke into eqala khona ke ukuthi ihambe ngendlela engasafanelekile noma engasacacanga kahle. So uma unolwazi noma une-information ukuthi izinto mazi kanjalo, yiphi indlela okumele uyisebenzise ukuze ungagcina ugcine usuphoseka lapho. Ngoba laba bantu laba abasuke bethakatha basuke bengafuni ukuthakatha, kodwa basuke sebecindezelwe ile mimoya le esuke ibalethela lemicabango ukuthi umuntu mayenokuhle okwenzakalayo empilweni yakhe ufuna ukuthi kwenzeke kuwena. Leyo mcabango nje belokhu igibelana kuwena emqondweni wakho, igcine seyimema eminye imimoya ukuthi igcine seyikwenzisa izinto ezimbi. Uthi mawudlula emhlabeni mawubheka impilo yakho noma udlalelwa impilo yakho, ukuthusa nawe lokuthi imina lo engenze izinto ezimbi kanje. So kusuke kushoda ke ulwazi ke lapho. Ingakho ngithi isikhiye sakho konke ulwazi. uNkulunkulu owasidala, omniscient, uNkulunkulu wasidala uwazi konke, ubona konke. So into leyo ayibeka ukuthi thina masifika la emhlabeni senze sure ukuthi siyayenza, ngoba si representa yena njengoba sila emhlabeni. Uzibuka ngathi thina njengoba sisenyameni nje. So usuke ethembile ukuthi masifika la emhlabeni sizolufuna ulwazi, ngoba ulwazi lonke lusemqondweni womuntu. Izo zonke ke lezi lezi ekumele sizibhekisise kahle, ngoba izinto eziningi zidalwa ukuthi lo mhlaba esikuwona uningi ukungcola okukhona okugcine sekungcolisa umqondo ukwenza ukuthi izinto ungayicabangi straight. So njengoba ke izinto mazenzeka noma zikucindezela emndenini wakho, wena ngithi usukungenalo ulwazi ukuthi ngenzeka ukuthi ezinye zezinto ezisuke zenzeke emndenini wakho nawe unento yokwenza nayo. You are personally involved nabe ezintweni ezenzakayo ezimbi noma ezinhle emndenini wakho. You contributed lezo zinto lezo. Ungenzeka ukuthi ngesikhathi uphila, ngesinye isikhathi, ngoba angithi njengoba sila emhlabeni asikho la emhlabeni okuqala, nangendlela ikhathi esibuya ngazo azifani. So bakhona ke abasuke bebuye, labo abasuke bebuye kokuqala, hayi ngoba basuke bebuye kokuqala, basuke bebuya ngoba basuke beyiqedile indima zabo, badlulela kwamanye ama-dimensions. Basuke sebebuya njengethunya ukuthi makukhona into ebonakalayo ukuthi ngathi iyageja kunolwazi okumele ukuthi lutholakala emhlabeni, bese kuthunyelwa labo bantu abanjengethunya, kodwa abakubantu kanje njengathi kanje abasuke kumele bazofundisa abantu, bazofusa abantu. Labo bantu abafana noNkosi uIzashembe, abantu abafana noYeshua, abantu ababuyiswa abaningi ngiyababala nje laba ngoba ibona abantu abaduma, amaprofeti amakhulu aduma, namaprofeti esiwaziyo abelungu ababhala ngawo kakhulu, noma izinto eziningi baziphica. Kodwa ke siyaqonda lokho engifuna sikuqonde la. So njengoba ke
laba bantu laba bebuya njengethunya nje basuke bezofundisa bona basuke sebeyiqeda indima zabo basuke sebabuya kaningi behluleka babuye behluleka baze bayithola kahle yonke into okumele bayithola lonke ulwazi baliqoqa kahle balitholisisa kahle baze baba kule level le next to uNkulunkulu namandla kaNkulunkulu. So njengoba ke silokho sibuya kulomhlaba esibakona sibuya ngoba sihluleka ukuthi siqonde ukuthi impilo ihamba kanjani. Njengoba ke yonke into eningi yethu iqala kube ngathi iqala emsamo mangithi uma singabheka la wonke amazwe emhlabeni ayabelivela kuma ancestors inhlanga ngenhlanga ekhona la emhlabeni ngoba ilapho imfihlakalo yolwazi ekhona khona. So njengoba uhamba ke emhlabeni wena usitshela ukuthi noma engithi engiqale la njengoba uphile emhlabeni mawubuya emhlabeni uphila izinto engahambi kahle uboniswa izinto ebusuku noma uma uyohlola utshelwa ngokuthi ugogo wakho ubambekile la abambeke khona noma mhlambe naye uphuphe mhlambe umkhulu wakho exakekile la axake khona mhlambe uvaleleke ehlathini into enjengalezo kumele akhishwe lapho ahlambuluke ngoba ngenzeka ukuthi ngesikhathi ezala wazala sekukhona izinto ezase zivele sezonakele emndenini zamxakanisa naye kwabanye futhi kusekubhede kubona izinto mhlambe ibhediswe yibona izinto ngokumamela kakhulu amadimoni ngokucela kakhulu kuzinto zomhlaba bakhohlwa umoya kuyiwona obalekile ekuthini bafunde kuwona ngoba iwona umoya kulula ukuthi mawuclean umoya uyaflowa kuwena kubuye yonke information esuke kumele ifike kuwena ula emhlabeni ukuze benze lokhu osuke kumele uzokwenza la emhlabeni. So ngesikhathi ke ubuya la emhlabeni unositshela ukuthi abantu abadala noma lokho kumbonayo ufuna ukuthi uphilele yena nje befuna ukuthi umsize lapho nje ufuna ukuthi uphilele yena ukhohle ukuthi ngenzeka ukuthi lowo gogo loyo osuke exakekile lapho wena ngomunye umhlaba ngesikhathi wafika kulomhlaba waphila wahluleka lapho kwakumele ukulungise wagcina ufelile njengoba uboniswa nje uvaleleke ehlathini ukusuke kuwena loyo kodwa kwesinye isikhathi esihlukene ngoba njengoba siphila la emhlabeni sike saphila futhi la emhlabeni nje besibuya nje sibuya ngoba sikumele sizolungisa izinto ezasihlula. So wena instead uthathe leyo information leyo uyibhekisise kahle uyiqonde futhi what if lo muntu ovezwa la imina ngoba sometimes lo muntu usuke evezwa impilo yakhe sikecishe ifane nale yakho uthi mhlambe lawo njengoba na uphila nje kanje mhlambe ustakile mhlambe sewunezingane eziningi nalezi ngane zakho nixakile niyahlupheka akukho kulungayo uzitshela ukuthi ugogo umbethe wena ngokuhlupheka kanti uNkulunkulu ukunike esinye isikhathi sokuthi ubuye uzozilungisa wena njengoba ngihlezi ngisho nje ukuthi izinto ezisuke zonakele isuke isinento yokwenza nawe akekho umuntu oyokudlulela ezintweni kumele udlule kuzona wena oyedlulela kulezo zinto lezo. So izinto ke lezo ezibuye sisicakanise ngoba sibuye sididwa yini sididwa ukuthi asinalo ulwazi oluqondile olusikhulisayo nanokuthi mawuhlangana nolwazi endaweni zokuxhumana ubheka kakhulu ukuthi lizwa ngubani lo lwazi lolo futhi ngesikhathi lo lwazi lolo ulibhekile umqondo wakho usuke ungekwazi ukuthi ube aligned nalolu lwazi lolu ukuze kubonakala ukuthi umyalezo lo umhlaba ozama ukucommunicate nawe noma your guides they're trying to communicate with you ngalolu lwazi lolu ukuze wena ulithathe lo lwazi ulisebenzise ungathathi ngokuthi uyasetshenziswa noma udlalwa ngawe noma uzophilela abanye abantu la emhlabeni ngoba lezi sizikubonisa ukuthi nazi izinto okumele uyilungise ukuze uzomukela lokhu wawukade kwasekuqaleni kumele ukuthi ukumukele ngaliye kokuphazamiswa izinto ongenzeka ukuthi wazenza wayishiya ungayiqedile okuyizona osuke usubele uzoyilungisa la emhlabeni. Kuyenzeka futhi ngesinye isikhathi ukuthi kunezinto osuke kumele uzenze ukuze kugezeke labantu abasuke bekwembethe ukuze kube khona izinto eziqaqekayo ukuze ukwazi ukuqondana ngqo nesipho sakho your original gift or purpose okumele uzoyifezekisa kulomhlaba. Bengithi ke mhlambe angikuveze lokho ukuze abantu mhlambe bangadideki izinto mazenzeka ezimpilweni zabo bayitshela ukuthi kunabantu ababacindezelayo kanti umuntu uyicindezela wena noma usunenhlanhla yokuthi uboniswe izinto still lezo zinto lezo wena usibheka
ngehlo kakhulu lomhlaba noma ngehlo lenyama, hayi ngehlo lomoya. Lokho kuzokwenza ukuthi ugcine uhamba futhi emhlabeni ingekho into oyenzile, uthi futhi mawusufika ngale ngiphinde ngahluleka la ukubuyela emuva backwards kunoma uye phambili ngempilo yakho. Bengiza ngikuvezeke lokho ukuthi-ke asiqonde izinto ezifana nazo lezi, sijwayeze futhi ukuthi sihlanzeke, ngoba iyona ndlela leyo esiyokwazi ukuthi izinto maye ziza kuthina siyibheke ngendlela esuke kumele siyibheke ngayo, singageji. Ngizoma lapho manje, inkosi ngibusisa.